IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpanamnaman ni Governor Cecilia Araneta Marcos sa Malukatan kan marugin nga agoperar ti Command Center iti probinsya sakbay pay nga agmudoy ti bulan ti Hulyo. Kinunana, Ditoy ang mamonitor ti pasamak ti intero a probinsya nang rona na aday ti kalamidad kas kuma iti bagyo. Inay na, dayo ti maysa karay ti kang ronaan na proyekto na idi agrugi ti termino na kas gobernadora. At malapit na po, so most likely before the end of this month, magiging functioning na po ang ating command center dun sa baba. At kasi dati-dati yung resiliency office, kaliit-liit lang po natin. At kuminsan kapag dumadating po ang ating minamahal na senadora, ay pinapagalitan tayo kasi maliit daw, masyadong maliit ang opisina. So, and I said, I think it really would be best kung magkaroon ng command center para at a view, pwede natin makita kung ano yung nangyayari sa buong probinsya. So, most likely, as I said, before the end of this month, magpa-functioning na po ang ating command center and all of you will be invited to check it out. Ipalagip ngay munan nga inbatar ni Mr. Marcel Tabihe mangidadaulo ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang naiget ti koordinasyon dagiti amin na Local Disaster Risk Reduction and Management Office tapno alalisto ti panagrescue no in kaso nga adda iti emerhensiya. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.